लगन यो सङ्कटा छैन सङ्कटा सुपर मार्केट त्यसको सँगै छ
Kayak ini kan udah. Gunung gula.
लास्ट चाहिँ फर्स्ट सांस्कृतिक हस्ताक्षर बन्द या सांस्कृतिक हस्ताक्षर बन्द या गुठी विधेयक खारेज या गुठी विधेयक खारेज या गुठी जीवी सम्पदा का गुठी जीवी सम्पदा का सम्पदा जीवी पहचान का सम्पदा जीवी पहचान का पहिचान भाषा या दैवको पहिचान भाषा या दैवको गुठी रुपया दैवको गुठी रुपया दैवको सम्पदा भाषा या दैवको गुठी विधेयक खारेज या गुठी विधेयक खारेज या सांस्कृतिक हस्ताक्षर बन्द या सांस्कृतिक हस्ताक्षर बन्द या गुठी विधेयक खारेज या गुठी विधेयक खारेज या सम्पदा भाषा या दैवको सम्पदा भाषा या दैवको गुठी विधेयक खारेज या गुठी विधेयक खारेज या सम्पदा भाषा या दैवको सम्पदा भाषा या दैवको गुठी जीवी ज्ञान छ संस्कृति जीवी ज्ञान छ संस्कृति जीवी ज्ञान छ संस्कृति जीवी ज्ञान छ सम्पदा जीवी पहिचान छ सम्पत्ति जीवी पहिचान छ गुठी विधेयक खारेज या गुठी विधेयक खारेज या गुठी विधेयक खारेज या सांस्कृतिक हस्ताक्षर बन्द या सांस्कृतिक हस्ताक्षर बन्द या गुठी जीवी प्राण छ गुठी जीवी प्राण छ संस्कृति जीवी ज्ञान छ संस्कृति जीवी ज्ञान छ गुठी विधेयक खारेज या गुठी जीवी ज्ञान छ गुठी विधेयक खारेज या गुठी विधेयक खारेज या कमजोरी गल खाने सक्ने भइदिन्छ इनाजमा आछन जतिमा गुठी या सले दिएको यो आन्दोलन जारी पनि एउटा चिकित्सा जानकारी दिएको छ थोरै जना चाहिदिदी सकल हनेबादी गुठी प्रेमी जनसमुदाय की गुठी प्रेमी गुठियार की जीवको मौलिक हक धार्मिक स्वतन्त्रता गुठियार हक मौलिक हक हनन या लागि गुठी विधेयक जारी या तेंगुदो गुठी जिसा बिराट यन्त्रको ख थो विधेयक जुडो सत्यले थपिएको हो के थो विरोध गम्यताका जीवो माग पुरा जुनको सांस्कृतिक भाषा या दैवको
संस्कृति लुटेगा त्यही माथि ठिको थिएन तलख घोषणा गराइन्छ ठिको जाजो छैन समापन लागु जाजो थियो छैन ठिको जाजोले ऐसे मतका थिएन अथवा गुथी विरोध खारिज भएको आन्दोलनले सहभागी थिए यदि अरू जातिमा सहभागी थिए त कति प्रकारको आन्दोलनले आफूले थिए त्यसले पनि ओके ठोकु किसान यहाँ छ त्यो विधेयक छिटो स्वीकृत छिला जी भाइ मफु ओके त्यो विरोध किसान तो आंदोलन यांतु जारी ख फुटे त आठौं समापन याउ चले सिक्किम जाबु महागु थिया छु पडारी के पान्छ सिक्किम त सुबाइ बिउ लागि छु नछु त यादे यो जादो या नेतृत्व जाबु महागु थि या नयाँ राजभाइ त कमी या समापटे थौ या छु जादो खोजाइकी थिए अठे सम्पूर्ण नेवाटे हो प्रतीक नै आछे नेवाटे हो राष्ट्रिय संगठन नेवाटे नवे नरेश ताम्राकार वे गर्न छो नछो ब्याडी वे निपा जाबु महागुटे संघर्ष समिति संयोजक सत्यनारायण डंगोल पाखे सिक्किम त छो नछो त छिगो ठाउँ या सभा ठने खोजाइथे दक्ष नपा जी धन जाबु महागुटी संघर्ष समिति या संयोजक सत्यनारायण डंगोल जातो सम्बोधन यानि दजी इना पेन्सना ठो चाहिँ जाबु महागुटी नेपायो आह्वाने शिक्षा ठोकु सहभागिता किन दिला उकी लागि एको जी आभार व्यक्त यासे ठो नेवायो ठो चाहिँ ठो धर्म संस्कृति हो विरुद्ध हो बिजेकै त शिक्षा विरोध याउली जिम्नामा चाहिँ सहभागी दिया ठो ठाउँ चाहिँ इलेन शिक्षा यी बेचिला उके निम्ति जापु महागुटी नेपाल शिक्षा एको आभार व्यक्त यन्तना ठो ठाउँ एउटा ठो छियो र्याली शुभारम्भ जग ख यदि नेपाल सरकार थुइद चाहिँ हल्का कालो भाषा कनै ननिसे थुइउ चाहिँ तरंगो संघर्ष यो जादो छिस कोछिन त युजुल ए जुजुली ठो चाहिँ छिउ सोनी गले जग मगो यला खोप ठिमी बोरे नगा चोबा कीर्तिपुर फुगे थानकोट साराका सारा थासे निचै च्याटुङ्गल आप प्याङ्गेजको भक्तनी एजुली चाहिँ को छिउ शक्ति त जो सरकार कम आँकडा याना खुदी चाहिँ खुलिए मजुदै भगा चाहिँ छिट नारी छाना याना स्वेउ उ जायन्त न वो गलत दृष्टि ख एजुली चाहिँ नेपाल सरकार है त जी थो थौ विरोध सभाया संयोजक यो हैसियत याकन से याकन तो गुठी समस्या त समाधान जेके त राज्य पहल यही जगान जी आशा यन्त्रणा हो वो चाहिँ विवेकपूर्ण वो चाहिँ धर्म संस्कृति त नासियो हिसाबमा वो चिन्तन उके नेवा संस्कृति घोर आपत्ति जनयन्त्रणा एजुली चाहिँ हनिबापी छिक्की सकले चाहिँ ताउज्याङ बुल छि नारा जुलुस यन्त्रणको एजु जुली ठाउँइटा चाहिँ छिसा ठो 10 बजे तक यो जग्गा यी कोछिन त युजुल एजुली वही 4 गते थोसियान त जिग हान माइती घर मण्डला मेउ छि ज्याजो दु अले मेमेउन ज्याजो कठा चाहिँ निरन्तर छिसा चाहिँ थो संघर्ष घोषणा याउजी 4 गते 11 बजे छि माइती घर मण्डला मुनि मानी एजुली चाहिँ जापु महागुठिन को चाहिँ गु आयोजना याउ यो छिसा 7 गते त एको सुलाटी छसे ठठे नेनेउन ज्याजोले चाहिँ शिक्षा 7 बिया को ठाउँ चाहिँ धर्म रक्षाइ निम्ति शिक्षा योगदान याना दिइरह्यो फलसा कासे जी हान थयावे संघर्ष लिबा छिकपिन्द नाप्लायो भाषा सहित जी सत्यनारायण डंगोल ठाउँ त पिडा दिया सुबह भनेपछि गुठी विधेयक कयु छुरा झुटी मुटुले रोपेना घाइते जुबी टक्को संस्कृति प्रेमी आदरणीय दाजुभाइ दिदीभाइ निपी तटटकेपी दाजु किरा पिन्ट जो जलपा अभिवादन भनेपछि छिकपिसो नेपाल सरकार नेपाल धर्म संस्कृति सभ्यता त विनाश याउ कठ गु गुठी विधेयक
राष्ट्रिय सभा दर्ता आउडु उके विरुद्ध गुठी विधेयक खारेज याडायु छौरक सूत्रीय माग तया जिबी आन्दोलनले क्वावैडु व आन्दोलनले जोले थौ जिउ नेपालयु तोरगु संस्कृति बोकुमना जोमु सांस्कृतिक धरोहर युति प्रतिनिधिमूलक संस्था जापुमा गुठी नेपाल आयोजना कु छिक्पी सकल सडके क्वावयाटिल फुकेउ राप र ताप गुठी विधेयक अविलम्ब खारेज यारिया दिस माग्या अडोपी पास्पी फेजोले उखुरुटिनी झिपी माइतीगर मण्डल आउना झिसोती गुठी विधेयक खारेज याडाइबले छिउची छेने छेने उट लाठी र छोटो छेनालो अयाब गृह मन्त्री राजीनामा दिसो ठे सभा फने गृह मन्त्री राजीनामा दे गृह मन्त्री राजीनामा दे अडोपी पास्पी मेउ ख छिकपिण्ड ढ्या कि थयाउ आकु विधेयक कालो विधेयक ती संसदीय पेशाम भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री उठ जिउची कर व पदे चना तलब भट्टने पनि लोला ए दिया झिठो ती सभा उठ राजीनामा पनि भूमि सुधार मन्त्री राजीनामा दे भूमि सुधार मन्त्री राजीनामा दे भूमि सुधार मन्त्री राजीनामा दे अनेवपी पास्पी मिगए तिनी नेपाल सरकार या प्रवक्ता दाइम कठिन दीप ती छोटी भूमाफिया दलाल थमती मन्त्री गोकुल बासकोटा दाइम संसार मन्त्री वया वो संसार मन्त्री झिठोची सामन्त डाल छिगु गुठी सामन्त या प्रति खला नेपाल सभ्यता या प्रति जिउटी गुठी जति कि समाजवाद गणनमहरू जिउ गुठी त अध्ययन या त विदेश मन्टोइ अया गुठी त सामन्तवादी अवशेष धाफुम चे वो दलाल या पृष्ठपोषक वो ची जिउटी गोली वाइन तनाती लगे ज्याको लट्ठ दियाको मची ची वो गोकुल बासकोटा ची संचार मन्त्री ची वो जिउ कर ची तलब नै आउने पनि उठो योग्य मरु ए दिया ची संचार मन्त्री राजीनामा दे संचार मन्त्री राजीनामा दे संचार मन्त्री राजीनामा दे नेपाली सभ्यता नेपाली संस्कृति मासेया उद्दित दियागो विधेयक ची सरकार कालो विधेयक ची अन संसदीय दर्ता आउडु थो विधेयक समर्थने विरोधे ची टक्को नेवाट मेमेव जाति त र देश भरि जो बिति सकल संस्कृति प्रेमी नेपाली सभ्यता प्रेमी नेपाली राष्ट्रियता प्रति माया डुबी सकल चीज जुरुक्क दण्ड बुटु वती खठुका का सरकार ठठुका कामा कि नेपाली चीज सभ्यता मटरासा नेपाली संस्कृति मटरासा नेपाल गणदै र नेपाली चीज दिया पनि कि मदी ए दिया चीज ठो विधेयक विरुद्ध चीज ठौ सडके वेरन वे दिया आज न ठौ 6 बजे यंगालो घंटी थाना भुसिया थाना गो थाना था जी छुटुडु वो थाना जी वो वैरो सरकार वो अंडो सरकार जी जी समी खचाके नापजी ख्वामेस त जी ठौजी घंटी थाना भुसिया थाना या कार्यक्रम दु वो कार्यक्रम न सकल अनेवती ज्याटो इनापिया वो टोटी वो कार्यक्रम त सफल याना दिटा इनापिया अठेन्डु ठौजी 11 बजे पुरा नीलकण्ठे जी विरोध कार्यक्रम दु वो विरोध कार्यक्रम न फुपी टक्को जी जाइदि त इनापिया आठो कार्यक्रम ती गणया उछिया मुकु टवा टवालो बालो बालो चुको चुको हरेक चीज जातीय संस्था हरेक चीज क्लब हरेक टवा खलन आ ची ठो विधेयक ची विरोधे क्वाधा ठो इनापिया ठो विधेयक ची विरोधे ची 10 नामी समाज ची मठादी समाज दैदु वेकअप सन ची विरोध यादु छु गुठी पुत्र संस्कृति पुत्र दैदु वेकअप सन ठो हजारौं हजार ची नेपाली संस्कृति प्रेमी ची वेकअप ची ठो ची याउडु एजिया सकस्त इनापिया 4 गते 11 बजे माइतीगर मण्डल आउने जी सकैन गुठी विधेयक विरोधिया अनि ओपी गुठी विधेयक खारेज गर गुठी विधेयक खारेज गर